si buat video live kalinya. Dan hanajit lun pegot status dan hanajit lun balah komen. Karena Facebook lun hana mengikuti arus komuniti kafenya. Jadi lehoro di turn Facebook lun. Dan be na perkiraan urung drone lun kayo ataupun nupegah lun kadirop, tapi insyaallah hana cuma Facebook saga yang ka dihack li kafe karena na urung report. Ya na sidram tua nyo ka dinu ulam kan? Mati-matian getenyo ta pejuang hukum Allah kalinyo menyohana ta gulong bena Islam munafik. Menyohana ta gulong perti ulama suhu yang ka merajalela dong bak pintu penguasa zalim. Yang hancur binasa singo hurun-run sidram tua. Bahpi kana ka viral video lun, kana bak news, bak berita, bak koran, bak merangka pujit, golong getar tubuhnya. Tubuh siagam launya golong getar. Golong yo. Dan bekna perkiraan yang kongkon. Bekna sifut yang hana god, nit yang hana god kelon, ba fitnah kelon yang kongkon, bekna sidram tua. Yang pula lon jawaban sagai daripada gure apa yang kalau pesampo, apa yang kalau ke fitnah. Nyan yang pula jawaban dari lon. Kon hinaan, kon cacian. Dan hana pula lon kalon edit, yang edit wajah lon. Dan pakai Facebook lun atuhnan ausi urang gasin. Dan pakai nan Facebook musliadi nan lun. Jaitat kalun. Jaitat lun kalon memacam bago. Dan nebuah fitnah kelun. Nepegah lun kole Islam urumba jiran kafe. Dan nepegah lun bayaran lun dibayar di kafe untuk hujah ulama. Yang pusifut yang sidram tua. Nan kalon kan pegah lun yang kongkot menyohanan kalon baik nepegah yang kongkot lun hana sobayu lun melainkan atelon yang melawan urung drone atelon keyakinan lun untuk melawan Islam munafik yang ada di Nangro Aceh sino nyan ke atelon you lawan urung drone. Yung pesampo siat babu di mesra. Yang kalau gebah fitnah hati lun. Dan pegaknya yang kalau bersekutu dengan kafe laknat tilah di sini. Utusannya kepada konsulat Indonesia yang ada di Kanada. Yang kena jak fonis lun bak kafe. Lun pesampo siat. So yang bersekutu dengan kafe di sini di Kanada. Lun di sini di Kanada, sini tinggal. Di sini lun minta rezeki, lun kerja. Dan hana bayaran kafenya untuk lun jak fitnah ulama ke. Tapi ate lun. Yang ingin tat melawan kezaliman ulama suhu jino. Dan penguasa zalim. Seperti pemimpin Aceh. Seperti PA, PNA, saya munafiknya yang terima damai masa MOU. Nukanya masa jino ke lun lawan urung don hasidram tua. Lun yang lawan urung don. PA, PNA, PDAP, PA kenyan memandung lun lawan urung don. Yang dicamkan lun lawan politik pemerintah penguasa zalim. Lun yang lawan. Yang saya tu sigo tu bak media. Lomba ma Polda nah, bak ayah Polda je ke apa. Jangankan bak ayah Polda, bak Jokowi laknat tilah ego bokirnya pijit cit ni apa. Pelom jino urung drone mucuhun kena bela Prabowo yang kalau pernah poh bangsa Aceh, yang kalau pernah poh ulama Aceh. Bak jih jin ya apa. Bak jih pijit cit ni apa. Hana perkara urung drone samai-samai tahu, samai-samai pejuang hukum berhala. Silakan. Nijak ju bumdi nutuskan anak murid dah ju. Nijak bak ma Polda, bak Kapolda, bak Yeh Polda, bak Nek Polda, bak Indatu Polda pijit hana perkara. InsyaAllah
Nyepatnya siagamu Abu Syik urang Gasien siap melawan. Siap melawan kezaliman-kezaliman urang drone. Yang kan penghancur akidah bangsa Aceh lun jino. Bertanggung jawab. Memacam bago kana akidah heno di Aceh. Hana ada tepu-tepu agama ka di Aceh. Pakon cangplak tat urang drone. Pakon cangplak tat urang drone sajan penguasa ulama. Hai Abu Mudi. Oh Abu Mudi. Yang nunggu videonya Abu Mudi. Jawaban dari drone golom na Abu. Golom na jawaban dari drone Abu Mudi bah. Nalun dengar sheet berita dan nalun kalon sheet media berita video drone Abu Mudi. Yang bahawa videonya kon kelun. Kon jawaban kelun. Tapi hadis yang nanti. Waktu ni ceramah li drone. Nakuh nyan hadis nyan ke drone. Ke drone Abu Mudi. Ke drone ke do. Nukun ke drone Abu. Nyan hadis yang drone nuk petebitnya. Kon kelun. Karena lun hana lom pernah lun menzalimi bangsa Aceh. Hana lom pernah lun pahala kredit dan hana lom pernah lun wajib pilpres. Dan hana lom pernah lun pubruk sahabat Nabi Abu Mudi. Tapi drone na Abu. Abu Mudi. Drone termasuk urung pahala riba. Urung pahala kredit Abu Mudi. Dan drone Abu Mudi termasuk salah sidro urung yang wajib pilpres. Yang pilpres drone yang wajib. Dia jak pilih Prabowo Senya. Dia jak pilih. Pilih Prabowo cok proposal. Pedong daya budaya raya tu gelom laknat lom li Allah. Yang depres tiga tumurka bak drone Abu Mudi akan teruk. Akan Allah bi tumurka si godru. Kutuk Allah akan teruk kenan bak daya Mudi mesra si godru. InsyaAllah. Baik nah halangan sepuh. Karena dayahnya dayah kufar. Dayahnya gepaharum leabon aziz gepaharum han gebi pedong rumah sikula bak dayahnya. Harum menyepegot rumah sikula. Tapi jino kuliah kena ikinan. Bahkan ditibit ijazah izinan jak calon do ke anggota DPR, ke anggota hewan-hewan tu. Yang penyang. Yang pesampo lomba nak murid. You cok video loan, you edit. Macam bago, you tipek wajah-wajah loan lagi. Petipek wajah muka bui, muka saya. Hana perkara insyaAllah. Loan terima. Loan terima yang mandu. Kerana apa yang kalau loan pubut, akan loan bertanggung jawab. Akan loan bertanggung jawab. Tapi drone Abu Mudi apa yang kalau fitnah hati loan, kejut bertanggung jawab. Hai Abu Mudi, kejut bertanggung jawab. Acino tolong jawab sabah video so petebit loan lam dayah drone. Cino tolong jawab tiat. Bi solusi tiat bak loan. Supaya loan hana bengi, hana benci dan hana dendam ke drone Abu Mudi. Kon cangklak tat kon memada ngon hadis. Kon memada surah kitab. Han memada. Boleh jawaban. Jawaban dari drone Abu Mudi yang kalian pernah bersekutu ngon konsulat Indonesia dan ngon kafe di sini di Kanada Abu Mudi bah. Yang tolong bertanggung jawabkan dia. Bapis troh urang lawang jino ka Malaya dengan karena loan, tapi insyaAllah loan bertanggung jawab. Sabah saat urang lawang akan bangga. Karena urang Aceh hana ditepu. Pekrat drone Abu hana ditepu lam. Hana so depu. Dan hana so berhari kena pegah buat video lagi loan pegahnya. Hana Abu. Tok Abu Syik tegai no. Abu Syik urang Gasien. Siap melayani para alim ulama, alim zalim. Ulama munafik. Siap loan lawan urang drone Abu Mudi. Bahpi sanjungan drone rame. Bahpi penguasa zalim drone dilindung Abu Mudi. Tapi loan siap lu lawan Abu Mudi bah. Dan bertanggung jawab yang kelih nepubut ke loan. Dan bak media-media yang kalih nak pubruk loan, nak kalih nak pemalai loan, yang kalih nak edit wajah loan, yang nak bertanggung jawab Abu. Bino jaitan anak murid drone Abu yang dicok video loan yang tu dijak mita viral bak YouTube, diedit macam bago, berangkapu je dipegah, tapi loan pujuk draw bak Allah. Memang dalam komen ramai tat urang hina loan, ramai tat urang caci maki kedua urang syik loan. InsyaAllah dalam inbox lam inbox loan ramai tat urang bila loan. Menyolam komen ramai urang tenak loan.
Tapi lam inbox, insya-Allah ramai saudara-saudara lun. Ramai saudara lun yang bila lun lam inbox. Yo nu pemah lun saudara mutuah yang nani inbox lun lam inbox lun kemungkinan hana sempat lun jawab karena lam inbox lun meribai inbox, meribai hang sanggup lun balah. Nu pemah lun saudara mutuah mungkin hana lun jawab. Selalu murung drone yang lam inbox dan hana lun balah. Inbox urung drone nu pemah lun saudara mutuah. Jaitat inbox sebab yang payah lun jawab dan jaitat pih urung lam inbox yang bila lun, yang support lun, yang sokong lun. Hai Abu Mudi. Abu Mudi. Puna Abu Mudi ni. Oh ka Abu Mudi hana dia. Kikir mana nak murid pelai mula dua. You edit foto-foto lun, you edit video-videonya, yang video baru. Karena kalheu bangsa mulia lam inbox leuro ka gimbok. Oka busik pu kadirok pu kanyo kaji. Bahkan na ditebit lom video bak dengkuan dengku lom temu daripada punanan daripada grup garam. Ya, na lun kalon video dalam garam. Dipegah lun kadirok ceramah hinan bak video live. Untuk dia pegah lun alhamdulillah si musliadi yang na di Kanada SD kadirok. Terima kasih. Berkat doa-doa urung drone, berkat doa-doa ulama, terima kasih. Puja syukurnya wajib. Torok dengku. Oh, saya agama, cepat saya agama. Sehat walafiat bila Allah. Sehat walafiat dan hana sorok dan hana secuke. Yang ni aba-aba fitnah pusuna boh kepu si dengku. Boh kepu. Oka dengku, ciu kalon dia buat dengku yang pegah lun kadirok. Ciu kalon dia nyepat tiagamo. Nan lengkap Musliadi Muhammad Jalil. Yang nan lengkap. Baik jak pegah-pegah apa-apa ngai. Baik jak pegah apa-apa fitnah. Baik nyepatnya tiagamo. Yang keonang hasilnya mudah yang pulih lun pesampo bahawa lun hana dirok. Bahawa lun di sini sehat walafiat bila Allah. Terima kasih beri tetap. Assalamualaikum.